Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Кербенчи KG каналынын катталуучулары. Сатууга Россиядан келген Орловский кулун чыкты туугандар. Порода Орловский. Азыр маалыматын берип, кулунду көрсөтөбүз. Бастырчы? Бастыр. Кулун чоң кулун экен туугандар. Бою 1.44, 1.43'tün üstü eкен, 1.44 менен 1.43'tün ортосу экен. Буту колу узун келген. Темир көк түстө экен өңү. Кулактын чоңдуктарын карагыла. Башын көргүлө. Алдылары омурулар. Буту 4 буту таза экен, ден соолугу. Бастырчы да баардыгын көрөлү. Корулары жакшы экен. Ден соолугу баардыгы жеши жайына экен. Bazı 130 bin iken Bişkek'te Alamedin rayonunda iken kulun. Bu kolun uzunlukların görgülü kulun turuşu uşul tuğanlar boyun ayttık, darayegi parodaz aytıldı, bazını ayttık. Da bir bastık koysun arı yerinde görüp koyuldu daha bir. Kaytar ellerine. Ay. Canavar. Kolga gönüp kaltırına. Nokta düşüp kolga gönüp kaltır. Dalına görünüş kolunda. Bazı aytıldı, darayga aytıldı, malumatını verdik. Nomerlerini жазып калтырабыз, описание кышыжакка байланышка чыксаңар болот.